onda mi završimo 3 godine. Ja svaki dan praćam. Mario, šta znaš kamera? Može. Poslije vada, ne bi slučajno pa. Jer... Aha, tako je. A odavde ide nasip za novu trasu. Ovako. A onda se ovi Imam te slika s ovim kakama na ovom. Mislim, baš ono onako, čisto simbolično. Kako te generalno? Mi smo njemu usmeno obećali i prije pola godine, nije problem. Razgovarali smo to njemu obećali, bez zahtjeva, bez građanske mi ne možemo mu dati. Naravno, nama je realno, sad ovdje, kako hoćemo reći, jedan dan